Vedrane, Saša. ulazimo u jednu energetski nabijenu emisiju jedne tabu teme seksualnosti, pa mi reci, da li se ti ponekad ili učestalo sramiš svoje seksualnosti? Ne. Ti? Kako to? Ne, nemam razloga. Nemaš razloga? Jednostavno ti to nije bitan kriterij u životu. Ajde, ako ti je lakše to tako prihvatiti. Gdje se ti sramiš svoje seksualnosti? Pa naravno, pa svako se u nekom trenutku svog života sramio svoje seksualnosti. Dobro, a zašto se sramiš svoje seksualnosti? Zato jer nismo dovoljno educirani. Nismo kroz osnovnu školu, srednju školu prošli neku edukaciju koja bi nas možda okuražila. Zašto nismo? Ne znam, nemamo odgovor na to pitanje. Nije do mene. Pa jer postoji edukacija, to je postojala dok si ti bio mali. Ne znam, pa sigurno je u knjižnicama, znaš. O, Bože, Saša. Dobro. Uglavnom, današnja gošća je Marina Krleža. I s Marinom ćemo razgovarati o influensanju kroz seks, influensanju kroz seksualne edukacije. Tako je. Marina je inače, pa ja bih rekao onako... Seksologinja. Seksologinja, ali sam htio reći zapravo da jako široki dijapazon pokriva. Na svim je društvenim mrežama, čak i odabire šta će na koju društvenu mrežu staviti. Isto tako OnlyFans kreatorica i razgovor s njom je bio izuzetno edukativan. Stoga pogledajte emisiju koja počinje upravo sada.